mu gihugu cy'u Rwanda kiri mu nzira y'iterambere rirambye haracyari uturere tumwe na tumwe dufite ibibazo bikomeye by'ubukene. Ubukene bugaragarira mu mibereho ya buri munsi y'abaturage, kutabasha kubona ifunguro rihagije, amazi meza, amashanyarazi, kwivuza n'uburezi bufite ireme. Ibi byose bigaragaza ko nubwo u Rwanda rutera imbere hari ahasigaye inyuma, ndetse ukaba usanga abaturage bamwe na bamwe babayeho nabi. Niyo mpamvu rero kuri uyu munsi wa none ntabatenye ngiye kubagezaho uturere 10 dufite ubukene cyangwa se dukenye cyane mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Turahera ku ka 10 tumanuka tuza ku ka mbere. Ibuka gukora subscribe kuri channel Mr. Scratch zone mubanye natwe bwa mbere. Ku mwanya wa 10 turasanga akarere ka Kayonza. Kayonza ni intara y'Uburasirazuba, akaba ariko karere kaza ku mwanya wa 10 mu turere dukenye cyane mu Rwanda. Nubwo hari ibikorwa by'iterambere nk'ibigo by'ubucuruzi, ibyaro, ndetse icyaro cyayo kiracyari inyuma cyane. Kutagira amashanyarazi n'amazi meza ni ikibazo rusange. Icyuho kinini hagati y'abatuye hafi y'umuhanda n'abatuye kure y'imihanda. Ubusanga ari ikibazo kugera ku mihanda. Akaba ariko karere kaza ku mwanya wa 10. Umwanya wa 9 turahasanga akarere ka Gatsibo. Gatsibo ni iherereye mu ntara y'Iburasirazuba. Nk'ibisanzwe ubukene n'imvura nkeya bituma ubuhinzi budatanga umusaruro. Hari ikibazo cy'abana benshi bataye ishuri kubera ubukene. Hari intera ndende ku mashuri n'amavuriro. Ubusanga ibyo byose ari ikibazo kuba abaturage babona ubuvuzi bubegereye ni ibibazo, ndetse n'amashuri ni ibibazo muri aka karere ka Gatsibo. Ubusanga n'imvura nkeya ibyo bihagira ingaruka cyane ku buhinzi bwaho, bikatuma gakomeza gutera inyuma. Ku mwanya wa 8 turahasanga akarere ka Nyarugenge. Nyarugenge iherereye mu mujyi wa Kigali. Gusa nubwo ari mu mujyi wa Kigali hari ibice by'icyaro byibagiranye pe, biri inyuma y'imisozi. Imageragere na Kigali ya kure. Ingo nyinshi ntizifite ubwiherero bugezweho. Amazi meza ni ikibazo muri Nyarugenge. Ndetse ubu nasanga amashanyarazi hari mu izo nce z'ibyaro abo atarageraho, byitwa ngo ni mu mujyi wa Kigali. Abana bamwe biga mu mashuri adafite ibikoresho bihagije, ndetse ibikoresho by'ibanze ugasanga nta bihari muri ayo mashuri. Nyarugenge rero ikabiza ku mwanya wa 8 mu turere dukenye cyane. Ku mwanya wa 7 turasanga akarere ka Rusizi. Rusizi iherereye mu ntara y'Iburengerazuba, akaba ari kamwe mu turere dukenye cyane. Hari ibice by'ubucuruzi ariko ibyaro byaho biri inyuma cyane, inyuma y'iterambere, inyuma y'amajyambere. Imiryango myinshi ituye kure y'amashanyarazi n'amazi meza. Ubusanga ikibazo cy'amazi ari ikibazo mu karere, ndetse na serivisi z'ubuzima no kwiga biracyari ikibazo gikomeye mu byaro bya Rusizi. Rusizi rero ikabiza ku mwanya wa 7 mu turere dukenye cyane muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda. Ku mwanya wa 6 turasanga akarere ka Nyamasheke. Nyamasheke nayo ni iherereye mu ntara y'Iburengerazuba, ndetse akaba ari akarere nubwo hari amashyamba nka Nyungwe n'ibiyaga, ndetse hari inyungu zabyo ntizagera ku baturage benshi bari muri ako karere. Harangwa no kubura amazi meza. Ubusanga amavuriro ari make, ndetse n'imihanda y'imisozi mibi. Ubusanga abana barenga 40% bafite ibibazo by'imirire mibi ihoraho muri aka karere ka Nyamasheke. Ndetse ku mwanya wa 5 mu turere dukenye turahasanga akarere ka Rutsiro. Iherereye mu ntara y'Iburengerazuba, ndetse akaba ari akarere k'imisozi miremire ituma ibikorwa by'ubuhinzi n'ubwikorezi bigorana. Kugera ku bitaro n'amashuri biragorana, ndetse byongera ubwigunge bw'abaturage, dore ko hari ubucucike bwinshi n'ubutaka butagabanyijwe neza. Ndetse aka karere ka Rutsiro nako kakaba kaza mu turere tudahagaze neza. Ku mwanya wa 4 mu turere dukenye cyane turasanga akarere ka Karongi. Karongi iherereye mu ntara y'Iburengerazuba, ndetse naho hakaba nubwo iri hafi y'ikiyaga cya Kivu, imihanda idakwiye n'itumanaho riri kure, biragorana cyane. Ishoramari usanga ari ikibazo cyane. Imirire mibi ni ikibazo cy'ubukene bw'amafaranga, birahari cyane, bigaragara mu aka karere ka Karongi. Ingo nyinshi ntizifite amazi meza cyangwa amashanyarazi. Usanga ari ikibazo cyane mu karere ka Karongi. Amashanyarazi nako kakaba kazi ku mwanya wa 4 mu turere dukenye cyane. Ku mwanya wa 3 mu turere dukenye turasanga akarere ka Ngororero. Ngororero nayo ikaba iherereye mu ntara y'Iburengerazuba.
akaba harimo imisozi myinshi kandi n'imihanda mike bituma kubona serivisi zibanza bigorana cyane. Imyigire y'abana ihungabana kubera urugendo rurerure rujya mu mashuri, imihanda mibi, imyuga n'inganda ntizihagije, ndetse bityo abarangiza amashuri ntibabona imirimo n'aho gukorera. Nuko ikindi usanga ari ibibazo cyane muri aka karere ka Ngororero. Ikindi nuko ku mwanya wa kabiri tuhasanga akarere ka Nyamagabe. Nyamagabe iherereye mu ntara y'Amajyepfo, harangwa n'ubutaka butera dore ko ari mu misozi ihanamye. Mu majyepfo ndetse abaturage benshi bakora ubuhinzi butunguka. Ni mu karere ka Nyamagabe hari ibipimo biri hejuru dore ko mu mirire mibi cyane cyane mu bana. Ubu usanga abana bafite imirire mibi muri aka karere. Ku mwanya wa mbere turahasanga akarere ka Nyaruguru, niko karere gakenye cyane kurusha utundi mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, ndetse ikintu gihari nuko ari kamwe mu turere dufite ubutaka butameze neza burangwa n'imisozi ihanamye. Ubuhinzi nibwo buhabatunze ariko ntibuhagije kuko bakunze kubaho n'imvura nyinshi itwara imyaka, dore ko haza amasuri menshi. Isuri, imvura, ibyo byose bigateza ibibazo mu myaka baba barahinze. Kugera ku mashuri cyangwa mu bitaro biragoye kubera imihanda mibi. Umubyeyi umwe ashobora gutegereza amasaha 5 ngo abonere umwana imiti yo kwa muganga. Bigaragaza ko ikibazo gikomeye cy'ibikorwa remezo ari ikibazo mwaka karere ka Nyaruguru. Ibyo rero bikaba bituma ariko karere kaza mu mwanya wa mbere mu turere dukenye cyane mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Ibi bipimo rero, ibipimo bikunze gushingirwaho bitangwa na National Institute of Statistics of Rwanda hakoreshejwe ubushakashatsi nka Integrated Household Living Condition Survey. Ibi nibyo rero bituma tubona ibipimo bigaragaza yuko utu turere dukenye cyane. Utu turere rero akaba ari uturere dukwiye gusengerwa. Gusa nanone nubwo iki gihugu cy'u Rwanda kiri mu nzira y'iterambere, bigenda bigaragara yuko nanone abaturage bose baba batabayeho neza 100%. Yego hari n'utundi dukenye, ariko kuri uyu munsi nanone nabageneye uturere 10 cyane. Mwakoze cyane kubana natwe, ndabashimiye.